Екологійний рух Вербасу до Обштинської і Pokrajinske інспекції за životni štredok i Verbaskomu oddeljenju Novosadskого суду за потупення придал приjavi protiv fabriki Vital, котра ділує у Раміко Холдинга Інвей, чий власник Предраг Ранкович-Пецони. Екологи поволали на odvičatejnost kompetentnih u tim podprijemstve, pretože da skeljodnji z kominog fabriki vypuščovali čarni dim, a u da jednih časova rodu oblaki buli prekriti s hustim ljipkacim garom. Niehodno počať čistci z Veľký Bačký kanál, poneže ho Vital zagadzuje. Mi poručujeme najodvičatelnejším osobom u Srbiji, že by še zanimali zo s tim pitanjom. Jeden subjekt, hoď jaký je mocný, nemôže buď znať zakonom i šitskýma predpisanjami u Srbiji. Vital potupil šitske ekologijni predpisanje i napravil veljku škodu Srbiji u jej namiri, že bi še uključila do Evropskoj uniji prez otveranje poglavlja 27 o zaštiti životnog štretku. Ratko Đurđevac naglašal, že po 13 rokov roboti ekologijni ruh nažalj vidzi, že našo pravosudstvo nie funkcionuje tak, jak treba. Z jedного boku nie majú dostatočno iskustva ani sudskej praksi u procesuovanju ekologijnih prijavoh, a z druhого boku čustvuju, že isnuje politični pliv na robotu sudijoh okreme tužiteljstva. Ta od tih prijavoh nie občekuju veljo, ali je sebe zarisovali, že ih budu, jak varja bombardovac i nadalje z takima prijavami, pokljaše taki situaciji budu slučovac.